Što li mi se, što li mi se rado bolja mut. Kad sretneš Hanku, sjedu baku, u mahali u sokaku, selam je, pozdrav je, jer znaj da je bila vila. Pa dobro je, malo sam umoran, čitav dan smo ovdje i tako. Dobro je. Milina? Zadovoljni ste nastupom? Potpuno. Očekujete Malo je prolazak moglo malo visočije biti tako, pa normalno. Mislim da bi trebalo tako, sad vidit ćemo od žirija.